عليكم وتعالى ورحمة الله تعالى وبركاته. Zelera na zinu izo zidakika na zinu izo wajau ngarengawe fursa ritsansa uwe ihawa ya siasa na maisha ifu maoba nurizambao hausu le suala lahum zilwa wahuwanru washandiri yao amedhabdala Mohamed Sambi bimana de parti jua nuwansa ni wahe wakauzila wasinjie omsirini watambishiwa wasivehe dua ya hemrikao nduo wamunao maslaha wamunao na thamani hisi ya ukaya Azali ngutriloi harma mashaka menji swafi Rais Azali ngutriloi harma mashaka menji swafi ni serikali ya haheinu ae futuni ya uzia umsiri wa Al-Qasim uko ihoti meti salam ihoti lo secrétariat général du gouvernement ihoti mroju shado msiri ni hamungu lumsihiri wa Mungu ae futuni ya serikali wavali yaona majeshi wende wasiye uwandu wanzao Sambi wambeshedua efutuni ilangina yona tafsiri indi nganzani Rais Azali ngutriloi harma mashaka menji nuwandu wa mzingiza nganzani uka Rais Azali ngutriloi harma mashaka menji ne serikali ya hahe shana zimpare yemparwanizo shana zimpare yemparwanizo Rais Azali hakika mdo nanzangalie samahani ba ila telefoni yaka hutsahaimeni isi ranzimia rijeri mwelesheni banu hakaiso ranzimia rijeri mwelesheni banu rimkazi sini uwizani wahe swarafa ya he daula inamna iswarifu lao kasona hadiso jema bandu ya decision ikao ngazona uka ngazibirao hamafisi ngazibirao kisafarini bandu ya zitenda bandu ya decision ikao ngazirengwa une serikali ya hatu Mungu hisi ya ukaye zitenda hizo zirengwa uze decision zirengwa une serikali uwinji wa hazo wa serikali ya Azali zitenda za kisafari za kimasafarini wawa haurejei harmali suala lahum zililiwa uwandu wanzao Sambi ahali ya Sambi watanabalu kawabahanu Sambi yalionge wa ubesho adunwa kambulia wa manzao wambesheliwa yao umahalaniwa uno maslaha nalo msirini eze bavure zitilwao ni serikali ya Azali sinu Azali lo urengo za decision zinu mratikira hadalia mwatikiri hadalia ukaya mbiasikubali hadalia ukaya yeminyanya ya bandu za decision zirengwa ni serikali ya Azali inu sinu Azali ngo kosione Azali katu kosione nana haina mdulo na hikma ulohodi ngoni ma Azali katu kosione msajaja na bavure zitilwao ni bangu ya huwa na chama wa serikali ya ni bangu ya hema vamana wa rumao ikao ngamrengo ushahidi unu ukazinji ya decision zirengwa wana ikao
decision za tuandwa masafarini garsambao akakatsuri ya harumale swala hilo usafarini unu ujahindi haini ndongozi sofanywa ha hikma haini ndongozi sofanywa ha ustaarabu ya abunga ngazi fanywa kisafarini abo tu safarini simpaka zalwa hule haini ndongozi sona nidhamu haini ndongozi sona hikma haini ndongozi twaliwa ha ustaarabu na maarifa ya mwangazi fanshi hao ndongozi za kisafarini na safarini simpaka zalwa hule mbujo ukamoroni no hakam safarini mbujo ukamikoni no hakam safarini mbujo ukamfumbuni no hakam safarini mbujo ukamithamiuli no hakam safarini heze tabia homji tekelezo heze kwa manamria zirenga ukakatuzirenga hanivamu katuzirenga hasheu katuzirenga hikma yabo lazima wake madanganya minji na dili suala linu la rais Sambi wahansi wa sharia walowandu wajua we sharia wasingiza Azali wasawe sharia shistehilwa naduhangalia ngayo ye procureur general ya zipua harma imakati ya mwiso yanu hapuangayo za kisharia hapuangayo za kimrudhamana hapuangayo ikao heni decision usule suala la Sambi sha gulirengo ha hikma gulirengo ha ustaarabu gulirengo ha sharia yabo basije watilwa bavure wakati kao le procureur generali yabali ya dossier yinu uyende so dossier yinu husu owade wa Sambi ni ahali ya Sambi wasije warengo decision za kimbunambani wasije warengo decision za kimbwalangwa yoka wandu wa Sambi wasahau wa behedu wa usoni masambi wende wazilwa humsirini wasi behedu wa wanzao yaboji yone misihiri inu inyohanu kwa serikali ine misihiri ya Mungu kamjama ngondo afanye imbuki ho msirini kwa twende warumie talmalanti kwa twende wafanye wajireme miswalaba shangondo wabehedua mjuao ndo kaisha funga Sambi waja utena mingoni mwese nongoza funga Sambi dua hitima zaka usoma zaka humania ukakatina kosa katina ntonto ebeze hitima hizo zote za songeza ese problemu zenu yalonizo na mabuli wasomeze dua zao wasinjie bavure ubahamli kaora hisa Azali kajati ya bavure karizambao wasina utiaga wasina ubia wangu shanga zambao ya kasi haki wandu wa Sambi wanzao Sambi ne familia Sambi ne ahali ya Sambi ni bahanu watoka wabuli wa nafasi ya hanza wabehedua msije mtabafiri bo serikali haumrambie kasino Azali lo mabio bakasina ushahidi ukaza nisi katukosione zelungo za kimbalamba msifanyao usirikali Azali katukosione hata tabia za msajaja za utamsajaja na jao sa ubihama jeshi wa misirini na onda sindini zile za kebabi ili watu amakana ngabo bal perdu izuri yao endo vile lo utoka uharaya iso procureur general ya Zambali lo oso ni watangazaji harma ilo teli itsanda dobi utoka uharaya hojuma ya nidhamu ya procureur general ya sitia nsiani hosurme ma médecin wa serikali no surme ma médecin wa Sambi kwasi mutoka uziharaya wa mnyanya wa opposition lo mnyanya ese nungu sa mafiti zilo na opposition belu habuliwa hende haka utrete Sambi kachubuliwa
iso twabiana makalima ikao geonesa wandu rahawa subalikhi wandu ambao zenongo yizo ugeonesa wandu rahawa tutimu maarifa kwa tujoka ya belu la ni mhuwa heina rahazi wajume na uraisi ya dominishwa edifai kajafungwa belu kajafungwa hayabu ya sipashie enda ya trete no namkerali ba ngabonrongo wacha unyinyi opposition mzambao ikao kazi tulungana ni maarifa ya hanyu wayo katulungana ni maarifa ya hanyu hata ukasamila buliwa na evacuela indi ya hunde zihiro babelu habuliwa yapo isho shihindi ewe mda huu enywanda nwantu mwambao hadisi ya madiso yoni sawandu raha watusimu maarifa yonu belu afungwa belu kachafungwa lazima ya pashi Mamadou habuliwa Mamadou akarma instruction evamana wa hahe des juges d'instruction hunru autorisation panosuku Mamadou yaishiliwa handani yaishiliwa kadwabili ni hakimu wa matafiti hakahamnika yushambao papier karatasi ambao ordonnance ya ordonnance hiyo ikaimzi ya Mamadou ya kasi na droit ya ujua ya pashie yendo wa maswani au ya ujua ya pashie yendo bonze basi na ruhusa ya hejuji Mamadou kajachawa Mamadou akataka upashia hasa haruhusa nejuji amkubali ukaenda ureje Mamadou hende hatalia bonze hauka ejeji haka uaminuka Mamadou kana uchawa ujenda yache heze kwa manazahe hambulia hambaenda sha Mamadou kaja walala yapashia hata haruhusa hau henamna conformomane ordonnance namna ya hamba haukayo ordonnance Mamadou kaja kayafungwa zifungo za incarceration katika fungwa homa gobani hakaplacewa en sous contrôle judiciaire. Il faut faire la différence. Namru ya hukumu ya fungwa namru ya metewa en sous contrôle judiciaire. Yamba alweda ipwenti Mamadou akaweda ipwenti haja daraja akawjisanto kage mwadi hambie juge ukasijuanzane de Faransa nrejei juge hamkubali Mamadou ende hata waba kifaransa yo problemu ya Mamadou Chabakat Sambi wihafungwa perpetuite zifungo za dahari lelo ezalawa hosonumema ima médecin ima docteur wonsi pia wosita wakubaliana ya ukaya hahanzaliti italifiani lazila na mwanzishi yani banu arma Chabakat Al Internetya yinu ngasina mfumo ya ukaya ye daula kejouja daraja isahe kabine medical international ije ifanye contre-expertise ya heza fanyishiha hunu ne mametse wa hatu wa Comores iliwala we harara ilibatolwa nkosa yani idaula ngejo urenga kabine medical international Somali zitokanga shiwane daula Somali zitokanga shiwane daula zijane kabine zirenge kabine yobonze ije yangalie Sambi auka Sambi manu hafungwa she daula lazima ihunde ze taratibu za hangali ya haini namna yonsi pia Sambi uwade wahe bandango prison
ya tiransiwa yaangaliwa haini namna yontipi angela vimo sambi yaangaliwa emametse wontipi ya wosita wamba uwade sambi alonu kabati urgence ya évacuation isolife mametse wahamba kabati urgence ya évacuation chez Daulange engagé au cabinet médical international ije man sur place ije saidie wajau ije towe harara wajau hosonuo ambao ya ukasambi kasutreteo iso les ala wana lelo hoteli isandai hosonima e procureur général ne médecin ya kausoma rapport ya hema médecin ikao doafanya hazi ya sambi sambi kasi grave qui est légèrement malade. Légèrement malade. Iso les alawana lelo. Si silkahanza. E message ya hatuini kenti ndo. Ikenti hokaya. Na mtowe se balbala ubahanu zilio. Na mtiriti harma mashaka ni sirkali. Na mtiriti harma mashaka ni sirkali. Mtiti ye problem ubahanu what's the problem? Na mkerazi wando huli wandoni mngubo sirkali. Mumreti Azali asumani tranquille. Mreto wa Comores tranquille. Uanzao Azali na wanze Azali. Uanzao Sambi na wanze Sambi. Wandu wa Sambi wazwa dubo pareni warekio na mazingize na security wafanye marshi wasimenye magari wasimenye nyumba ani msizie droit de manifestation parwa hiya ces manifestations violentes wa hiya ces manifestations pacifiques liwono wanasho hatu mwazaza hatu juzi wakauduba upareni kwa jamenya gari kwa jatabwe upareni mwazingiza nyinyi hifadhi wafanye marshi hao pacifique ma wasambalia wandeleza omalaoni ndugu hamada sila zilasi nongoza uderanger ristehi rimkubalini nyinyi hifadhi haziani waifanya yani namna insi ya kaula dhimikai shuwalona intensu ya hanza wate magaya umabareni wamenye magari wamenye se biro wamenye muamala watu hawa unamwa hifadhi na mwazie wasiji manifeste car toute sa manifestation violente ces manifestations pacifiques adam sikubali hayi wanwandu ajamba kana wanzo abeelwa duwa homsirini yamrende jibo serikali serikali ya Azali mrende wandu wanzo abeelwa ha bumtumamu no kaswelewa hata nge to sana salam huju hanu haka msazan kemle harma unwa nu hangu marhaba menji